بابت گورینا کشو هوای بابت که جهانیه سالانه سر آستا جهان دهان کنفرانس و کورو کوبون و میتینگ جبو روبون کشو هوای یان گورین کشو هوای تن لدارخستن جبو و چنده کروبروی و کی ببن اما بحث عراق بکن كل العراق دبجن دمك مترسيا يعني زنقا مترسيا ببيابان بوني وقهرينا كشو هواي العراقي هاتي اللي دان دویتن به چاره سرکن اگر نه کاراسات مروفی العراقی رود دن درباره وی که من میوانه که دکتر مخلد عبدالله شارزای آوی و بسپور کشو هوای لبغداد گلمه دا بیتن دکتر دنباش جشنات پیروز بیت و خیراتی جبو کردستان 24 دست پی که هم بزانین لعراق مترسیا بیابان بونه گهشت چه آسته که اهلا وسهلا السلام عليكم سلاف رئيس جبو هنگو هرواها بينرين هوا هر دم و سالن هوا بخير و خوشي و جيجن بن دست بيكي وكو هوا ايماجه پي کرن لسر وی خلق و بحث کری خلق گلکی گرنگ کو بیابان بونه روبروی عراق به لگوری تقرير عراقي صدي نوت قفا بيابان بوني لسر اردن عراقي هنا واف نافچه دارستان ينجي نافچين کو چندنی کشتو کالين او جوازي ده آوا او شوازي بيابان بوني هيا جي حشق بوني بيابان بوني او جماركي گلكي مزنه نوض جسدي گلك مزنه و هروها چند كشين وي هنا یک جوانا گوهارتنا کشو هوای و هروها نبونا آوی و هروها نبونا آوی جه دروی سنور عراقی و هروها لاوازیا بکار اینانا نافچین کو آفله هی و هروها کشتوکالتی چاندن و دارستان لهن نافچین باشه اگر اف مترسیه بوی آوایی بردوام بیتن کو تا آماجه پیکریه ده سبه روش دا کاراسات مروفی رو ددن وان نافچین کو گورینا کشو هوای تیدا دا آسته که بلند دایا طيب العراقي ما بسامن حقيقة كما تفضلتم براستي وكا قوت قهرتنين كشو هاواي كاريگري لحمو جيهانيه لي عراق جوان ولاتي كاريگري قلقي مزن لي جيهان همو لي لغوري بيفر ناف دولتي عراق جوان ولاتي كو زررن قلق مزن للسره وبمخابني نافچه ببردوامی بیابان دبن و هروها بابت وان نافچین کجبو کشتوکالتین چندن کم دبن روز بروجه اویجی کاریگرین مزن چکن و هروها اوی کاریگرین جواز چکن و هروها شپولن توزبارین جی چه دبن و ودکه کو اف کوجبری چه به اف خلکن کلوان درن دمین النافچین کشتو کالی و هر واجل خدان دکن بگرنج بو باجارنج برکو بیابان بون زیده دبی باشه کاک دکتر هولن حکومت و لعنی پیوندیدار لعراق درباره روبونا گورین کشو هوایو ریگرتنج بیابابون لعراق داستی پیوز دانه؟ حقيقة قدر تعلق الأمر بالجانب الحكومي براستي أفاكو بيونديدارة بحكومة دراسة هروا بلان وهروا حل سنغاندنين بيابان بوني هنا اللي اف بابتك للسر ورقية وهروها ام بيجن كارهاتيا كرن هولدان المزن هنا لوزارة چاندنية هروها وزارة جنگه وبشين تايبت هنا ل هون دزانن حمود ما ميزانية كو ميزانية كي هالبرينة و بلانو پیش کتنه و هروها چاره سرین جنگه کو پیوسته پارج بو بین ترخان کرن پاره که کم تی چاره سر کرن لورا هر کاره که تو بکی تا پیوستی بدابین کرنا پاره هی لورا ریکارن چاره سریان لعراقی پیوستی به ویکه هی کو دارستان بین چندن اف دارستان کجناف چون و هروا بین چاره سر کرن و هروا هول
بهن دانین کو پجدێنن کەس کاتیێژی بێن ئاواکردن ji bo ku navçeyên çandiniyê jî baştir bibin lê li rojevê û li jîwarê alingariyên mezin rûbirûyê wan dibin ji ber ku pareyên mezin dibên û ev pere li berdestin e. زۆر باشە کاک دکتۆر هەندێک زانیاری هەنە دەبێژن لە gelek navçeyên Iraqê کوژبەریان ئاوارەیی دەست پێ کiriye navçeyên wan bi biyabanbûn bûyne گۆڕینا کەشەهەوا لەسەر navçeyên wan دروست bûyne lanê peywendîdar ku hikûmete weke pîwîst çareseriya kêşeyê naketin yanî eger ji te bipirsin weke şarezayekê bi sporê keşûhewayî çareser çi ye pîwîst e hem hawlatî hem hikûmet çi biketin ji bo vê yekê ku karîgeriyên gorîna keşawayî hinekî kêm bibin أكيد شكرا على طرح هذا السؤال. بێگومان سوپاس ji bo kirina vê pirsyarê di nava wan babetên ku pêwîst em behes bikin yek ji wan babetan babetên koçberê ION ku tabeî UNê biryarek heye li azara 2024 zêdetirî 100,000 xelkan ji gundan hatine bajaran lê ji bo nava bajarî yan jî bajarekê din ku ne nizîke ji wan e Zêqar û Mîsan û ev bajarên din jî Necef û Besre ew bajarên ku navê wan hatine li navçeyên başûr ji ber ku av kêm e her wiha navçeyên çandiniyê gelekî bi biyaban bûne û cûtiyaran zeviyên xwe ji dest dane ji ber ku hûn dizanin li wan navçeyan cûtiyar piştbestinê li ser avên Dicle û Firat dike ku ji aliyê Îran û Tirkiyeyê avên wan hatine girtin ev koçekî navxweyî çê dike û tên bajaran me got madem çareseriyên berfirehî tune ne ev tenê karîgeriyê li ser jîngehê nake belkû karîgeriyê li ser civakê jî dike karîgeriyên civakiyên mezin çê dikin ji ber ku alingariyeke civakî çê dike û dema tu koçbekî alingariyekî gelekî zehmet e ku rûbirûyê Iraq bûye li wan navçeyan. برز دکتۆر مخەلەت عەبدوڵڵا شارەزای ئاڤێ و bi sporê keşûhewayê li Bexdad gelme wî gelekî spasî nerebin.